baru media baru. Wah, baru nomor di sana ada. Jadi, ini. Dong masuk dalam hula-hula dan jabana hula-hula Syaturi tetong ma pujuhan yang naungan hula-hula nami pagjahitan tulang nami nababan dohot rombongan tulang simajutak dohot tulang tabunan pardede saluhut nama hula-hula kalamati dohon sirai sitopul pagjahitan putar-putar aritona songonima Panginoon namin ito hamu saluhut na Raja ni hula-hula namu. Bawa dia hula-hula namu Syaturi. Bawa kita di kota kami. Bro. Kebetulan nak kadingat dan adong dube terti acara jadi hura persiapan tadi. Ini emang bro. Jadi bagi roka bisa bermajodokin ada. Nah, itu. Jadi di kita rombongan di perburu narosian paranginan. Suang songoni sudah hula-hula nami sakit satu torung nang songoni hula-hula nami marga si ringo-ringo si pitu aman arom di luar ton rap rometa sudah kama kaina mau lihat ya ngapa tulang ngabuin tokin aja bro orang pas persiapan nanti bro awal kita alam ada hita pakai pawak kena
boleh. Baru tadi memang stop di langsung setiap acara di sini kan. Bagaimana? Oh, lagi yang baru. Kata mau orang yang baru. Kami tulang kami. Jadi ini kamu padenami. Asa hudu kami, kutomu kami, hula-hula nami saluna, bama, godang panamonomoni.
hula-hula nami siap turi dohong bombongan maka raja nami asa ujo kami jo hula-hula nami do katulang nami teh Wala aja emang baru. di hamuna hula-hula nami pagjahitan raja nami raja hula-hula waradi kami akaya nakomod dison ujo kami mahamu asa roh hamu tubo ko dalam nami on lima dinalaho pasahaton adat tu kami akaya nakomo suasana ni tulang nami tulang narobot nababan doon tulang nami tapunan do pardede sa dimasuk mamu dotong sa lubna doon hula-hula na marangki sirait sitopun pajahitan butar-butar hari tonang kuna kami makikita mo manggora aka raja nami asa huboto kami manomono mo siya mamu masuk Jadi tersebut nama kau mereka batu bara. Olo Gila laroha. Maka tayo jauh muda mereka berjahitan. Mana soalnya solusinya asal kami. jadi Di sama sini kami nawaban. video tutu alay manang nawahati masuk ni konsep di kami ulaw dung masuk hula-hula na niyabangan las kugurahami mamuse hula-hula nami pagjahitan doon silangjutnya sulia karamar kuar hula-hula Ya, nauli na doon. Napisak ka patungan mo na alay. Ngatingahan ni jauh hamu mereka berjahitan. Usoon. Jadi udah maka tayo hamu. wah ito na Asal masyarakat. wah kira-kira asa hutamu-tamu kami hamu tulang nami pagjahitan las udur matotong diak ka tulang nami si majuta tabunan do hula-hula na marangki dipudimu naman man nasida Bata kaini. Salam toleransi bos. buat tulang pagjahitan Kaitong doon sama-sama siya bagi kilo hita batu bara untuk do pagjahitan Allah bah Patay marihamuna, tang nagabi sura masuk kami nalayo be. Potona ay oras do tuay daw na. Diyos miroha ro siya na haw. Ibaga sa tikyon. Mga bato tiroha, dalaw nga tuluha, tayo buhami. Kira hula-hula mo panjaitan. Gabi pertulo atong nanyabangan ni pamasok kamu. Jadi, alam ni suku kamu Muhammad tong. Lau ni hamudo. Alay, iham ko pertulo Muhammad tong jumu. Siap turi. gabi masalah horas jadi mau hamin yang magdog raja nami isi tanong idegi isi do lang jinuju alasong nido pada datot di hami marga batu bara ido na huwar ko kami to ibyak katulang marpamati roham mo halo jadi asa husompat-sompat kami ang utong-utong kami roma mo raja nami so nga pangilon namin Kami masalah oras, ay dita panjaitan, alas sekalian nama hina, asa mangrara hina, dure panjaitan do katulong nami, asa masuk mahina, do pulang na ban, so niwa do nami, kodima. jadi di hamu selalu na hula-hula nami tulang nami bona tulang do hula-hula na marangki sa limasong ang muna dung masuk anon hula-hula panjaitan langsung mangiw mga mo sa luna siya nang mga mo ngasong raja namin jadi mula tema amang permusin namin asa utong-utong kami sa raja ni hula-hula namin sa luna di hamu boro tomo-tomo hamu hula-hula kasama pajono hamu satu oke bayan kodang panamunuan ni
kami matungamo karaja kami. Perjodoh mah hula-hula Syaturi. Saat kamu tutup anak kami. Jadi lulusan kami, anak duduk kami, perbaiki, borsnya. Karena kami kan baru pasatong kami baru hamar lagi. Gabi tu lang, gabi. Alay perjodoh sebelum mana tu? Baru nami. Saya bodoh dong roman dapat tok kamu. Sinaga. Jangan mana ruang aku Oh, sinaga. Situmora. Sinaga o situmora. Bodoh turin na mo to. Borot turi, narong ison. Adong ison. Jadi, malah tema. Boras pilih mau di waru nami, borat turi na napun tabi arong ison. Toh, jalo kamu bodoh turi pariban na diso. Pariban nami bodoh turi na diuto. Halo, ay bahasa, ay tu dia lawak ke pariban nami. Ay dia borat turi o. Dia hela di Syaturi, bahasa ulo mangalia. Ana sorong dok ke pariban di waktu kamu sana. Hela mula. Bah, Patah kamu man. Tuga torok. itu. Boru tuga torok. Tupak. Boru tuga torok. Nyabor siburian. Itu. Anggoy tertaruhan naman nong agua tujuh muda. Ibebere ni Syaturi. Bere do ibebere ni Syaturi. Bere do ibebere ni Tukatoro. Toh, jalo kamu, nasarang dosok berena. Bere ibebere ni Tukatoro. Bere ibebere ni Siburian. Olah, jangan dong bere muna. Tak. Harap Enggak, na, biasa Enggak, ngasih kok. Mau late. Pai dua ni asu to, Mak. Paiduan isu pergabatu bara. Idia bapak ni siya. Pai dua ni asu to. Na diutong mamajalo bapak ni si Berman. Idia. Si Berman, idia. Jalo bu. Tinggalan di surat. Boru ni batu bara. Baru batu bara. Toh di jalo. Na diutong mamajalo. Dan rosi ide. Pasat. Boru ni batu bara. Syaritona. Jalo itu perpanigi. Nah. Tu pangulan ni huria nama masu-masu hela nami dok boru nami. Pangulan ni huria, enggak bete. Pangulan ni huria, cari nak kalau. Tu na jua di huta. Na tuan Ada boru kami narong iso. Nah, tulang. Masih ay jalo na tuan ni huta. Nah, ngasahan. Masa tu na tuan ni huta. Daam nakbuet tong macam na tuan ni huta do. Na jua di huta. Nah, Na tuan ni huta tao. Jalo aku perbuati. Sekula ulang tamar ke Syaturi. Dia. Ngai jalo? Oh iya, atong turu aja nani dapot narong iso. raja nani dapat narang diso. Raja nani dapot. Iutang marka hatahe. Pardosi do. Hido. Raja nani dapat pardosi. Kayak dia. Jalanan kapung. Pemerintah setempat mendapat kami orang di Pemerintah, jangan ngomong kapung. Oh, benar. Jadi tarina marate, ina mara nomor kor perbuati sekula ulata. Jadi masih perlu yang tulang. Jadi bola tema amang baru alalu kasih pel hugorau kami bapola tungarope nahurang sikop nyom apa sikop po. Oh, Untuk tulang. bina. Nah, jalo mereka.
Nga, batu lang, masuto, nagpasatong mo, siguro po naman nagkiyasan, natabi mo dibuka. Jadi bala tema kami be itong mga lasangat tu jadi suwak lima dihita pada datang na sa situtuman upang iluhami amang ba asahamu makatahon suwak lima tulang namin marga seringo-ringo do silaban bahwa iluhami tulang asahataw kamu ima parbuepir katahuan na siya tuga diliyak katulang kami o dohok na tuwa na siya pada neta sa situtumang tulak siringo-ringo tulak siringo-ringo oke malate jadi sonima amang baru nungatang las huti-huti niya kay nata naro siya tano pertandingan dorong nabi ma asas tiki masih bapak golak-golak pangarahu na tuksong ni ipe tipis na do abal na huwag kami kasi gulang mar pinasuna Matutup jadi asal lima alusin na kuwek kami ala rono hula-hula namin waktu tulang namin basta tabi dito na sila pamautir na binon nila sila maulanya yung mau mga hula-hula namin pagjahitan tulang namin si Majunta sa luhut na maamong hula-hula namin siyang kijang sa Totoro upasatan na tuwa mo lapas ato parbudir parjolo pagjahitan Lejo Mikon, Regal Lejo Mikon Mula tema di hamuwa paruro nami ay lu nak kanin ahokok habe apa nasi duri nami so marga seturi berbagi parbudir lope jadi gabi so man nagugalo pe pada turun ya sa tabi sa layda sa hutula muli dulat taon sa marsetu sakita molo halakot di jolo kamu mau dibudi todo kalau kamu dibudi halakot di jolo somni itu karena hukuman amang tulay maksud ko si jolo saya malo halakot na tulo hamuhan ya tari mo tu baru lepi ala kaya baru muhan tulang mga tono maksud tu di si Reko ala nung nga di bawah kamu perbudir tamaro hamura pasahat tong nabilang muna tuhan yang kapargali makatahon hindi maksud ay hatakon nami do ay hatak kilonok puro ah Tapi baru saya berkata bahasa orang sama. Tu sini baru. Tahu dah apa kau dah? gabi magabi mula tema di hamura parburunan batu bara nung nasabi hami tulangmu ibaga sa tikyo tutu ubo ni namangmu ima mabuang perbudir asapin matopok-pokit asapin matopok-pokit bahu-bahu makasalongan pin matok jalur katolimu tutulung anak pangomoan matutup Pemolima anak kalau siap kami tulang budi pak tulang namin si Majunta si Majunta sarahata sa luhut na maulaw namin eh Tina, jol. Pantai itu tak kena bodoh tulang kena bawa. Tu sini tu tak kau langkah. wala Pada patay ini, tulang kata ni pantai itu ni mah. Sudah tahu kahai. gabi Ya, tulang harus bil. Ada. Jadi mulai tema jahitan tulang namin si Majunta sa luhut na mamong hula-hula namin sa kitang sa Totoro akara sa baul-baul na pasamotan pirma na din namin jamuk-jamuk na kadalan kita mo Hindi mo raja ni hula-hula namin sa turi alhamudo ng yambangan sa luhut na mamong hula-hula namin asa jolo sa pahami amo na ibe sa tabuka ulauta ano so lima Panginoon namin, doon enagay namin, tuhamu hula-hula namin. Rade maamu, baris maamu kalisan namin. Lempiki, regal. Idea, hita, borat kita. Nga, manong-manong ba? Okay. Buha ito lang. Ano siya mo? mula tema di hamu parburunan nami baduara ayo nakaningaw ang makatahitan yan wabay non niya pisodo asal nami alay alaunga di persirahan kami so naso pamasami be nagabi patong-toromu kami alay dinama payu si mahami ano patong-toromu tasoni ma bobo namin do hamu Gabi. Las roha namin. Buha hula-hula na tulang namin.
5 juta. Si Madut dah Bilo, siap. 5 juta tabunan. Selalu nama ulah namin. Bahwa di sama mo sa bahan yang katulang. Mga tulang. Tulangan apa? Nababan. Nababan. Gabi Pak, kemudian main hara di ulah-ulah penjahitan Pak. Diberi nasi dulu kami. Gabi tulang. Gabi. Jadi rinting mahamu wari sakara sanami. Pajolo kamu masawati. Pajolo sa siap. Pajolo. Ya. Satabi yang katulang na. Kung niya sudan, asa borat di dalam manampa ulah-ulah ta. Ibe sa tabukan ng ulah para nato ni naong bakto aram tayo. Amang parmusin namin. Ito oh, tabi lang bro. Nga tula. Ambor. Jadi, amang pandai namin. Baik majolo, berdang sopai, asa husap-sopahan ito, ulah-ulah namin sa lupa. Baik.
Semoga tebakan kami lawan bangkok kerajaan kami untuk mengarita dari untuk mati. Tak sudah pulung pesusangkut dia. Tak sudah luhut si zaman kita menang sesaja. Las marah las marah berdua. Pesantai maka tulang. Begitu aku. Wah kita saluna orang di hula-hula. Asata anu siapa nih pemorota. Bang kamang serata mereka. Jadi mana tengah dia kamu guru nami marga batuara. Mengalas rohan nami di kamu mang. Rohan mengalami bahami. Sandia pemerintah yang pasu-pasu. Tu ari nembro kamang guru nami. So dari itu dua rohan nang baru. Bakal nomor hal kemana dia kata dulu ya. Oh semua uang guru nami nama kalian. Semua ini mahami nama jalo. Maju tu. Dia malam guru mak. Bana Tidak makan baru saya udah diulat toh. jadi tidak aku. Kira ini masak kami. Buat tulang. Ay, ada orang yang nak jual mandunda. Inak pelan anak muna mene hamuna. Kau memang muna de baru muna. Dia kapasu-pasu. Buat tulang. Nah dia emang baru. Memang sisi depan kata sorry dok. Transmisi tidak lancar. Tak sonang, masih itu akan bawa menonton saya. Ama juga kita di sini. Malah macam pas-pas pada masyarakat enak kota. Atau apa? Budung itu lah, budung itu mah. Ate di orang muda-muda. Wah kamang. Sejarah permainan di Natu Gelekta. Oh, jauh pada datang. Nah, peserta kau minggu. Sangat menabihan di bapak. Lubo bima di dongat tubuh nabi, nah udah hutami di hutan. Fasatai mator tuh nama. Dongat tubuh nabi nah udah hutami di hutan. Gabe jala horas. Atas songorom mak dirajai dengan cumuna menaruh seperanginan. Itu kan udah tua-tua goreng laut. Malah nunggu suruh kamu. Dicikin arwah mangkor tu berpus laut. Karena iba tahu laut sana atas songoni masa nabi lewat cumuna naik dapat mengalir so. Tidak boleh mak. Di dalam roha rajai lewat tubuh. Udah saya walak kata be. Asal lu suruh hatta mak kata kata dauli. Tu gelek tayi lu hakku. Iro, sudah berita. Dos surat tadi terang warangi. Setawi golong badi laluan warnas roha. Di roha mina hula muna saluhuna. Imadi nama jalo pasu pardasar rebeon. Boruna mino hela nami. Sebagai cor itu hatai marhite na pasona. Marhite marnas roha ita saluhuna. Anggi yang maju di kira ro. Di pangedot ta saluhuna. Di boru nami doh di hela nami kita harus tuhata ina sidas tubuh marhindai bakaraja namang baru ilas neroha nami dina mencalo pasu pardoa sarebeon anak boru nami doh hela nami neng roma kami neng marmeme boru nami doh hela nami las maramona monutuk pola tu boru nami doh hela nami nak sudah mahamu pamuron nami sino pun cuma mereka namang baru Itulah kami, anai. Asal jolo jo parumen na mete no manak na. gabi Las manihum batok. Ya, kita jolo masalah. Pangino ma, pitong ako dang na itulah. Maulah temak, operang par musik kami. Yang pola be, jauh be mula berarti langsung marbe be nama kita. Asa karme me hami tu boru nami doh tu hela nami. Baitong mana hopar nasi. Kami itulah kami. Ay, so
Lumoy baliho baru. Molo kami hula-hula omami bagus tes kutata. Posdoro hanami di hoito. Posdoro hanami di hoito. Molo baba persahur di hutata. Posdoro hanami di hoito dah. Tapi dia lika boy doron nami tu hata. Boto na denggan. So dia berdua sahuta. Iba sih doron nami itu dah. Gabi. Jadi songoni bakar aja nama baru. Oh, betul lah. Untuk songoni benda boy benda nabi tu baru nabi dan tuhan nabi. Asal orang di sana di situ tu orang nabi. Asal sini di masih gopa golang pengarahuna. Tuk songoni benda boy terpasang tabi tu amuna. Orang nabi. Di mata nama kau kipas wasuna. Maksud itu. Sini dua cuma yang baru. Betul lah. Jadi ada orang so kita berdoa musi dia ya solusi yang betul lah. Gabi. Mau lihat tema dia musaru na hula nami na kanat tulang nami di mememuna tu paromen nami do yang nami agian betul berperkuai asa dong gabi sisa kami nasidai di mamamuka pada matang kami saya gabi mana ni lamuna tu hipas nama kamu salu na hula nami asa hata di situ marong nami asa bagut mana mahal tu dulu nama dia oras mahamu na patupahon tu hipas nama paromen nami do yang nami nama jala iya betul betul patulang jala rumah asa tadi itu sedikit. Mula tu pak. Stasi puli ketok tak oke pak promosi nawi. Kita dah buat tu bina cuma muatan. Bedang masih tu baru muatan. Jadi kamu hula nabi siap turi. Wala patah itu na tua teh. Di hamu raja ni na tua nami. Marpanuk kumajo hami tu hamu raja ni na tua. Narok di utato. Buha ada lebih waktu nang kepala 10 menit naik. Asa persipangan. Buha raja na tua. Lalu siamu jo. 10 saparobak jam naik paling lambat. Jam 2 kurang saparobak. Oke, boy ya teh. Jadi tulang siaturi naporunyo tu sisiska borat turiate parinte berarti diajari no marinte parumen namo idote jadi marinte majohamuna kubeti hami tiuru suaramuna tuksa tamuna tu bagus nami tihamuna tulang nami panjaitan tulang panjaitan saruhum nama hula nami alamalono marintion parumen nami on do beremon diajari na corona sa Jakarta nang bigyan muna maju etena tabige etena somotia tio di suara ni parumen nami somonima donon nami tu amuna tulang nami panjaitan nang hula nami saluna tulang nami nababa maksudnya mulo pamangano nila cuma alay mulo di naman noktorian no kupagiluhan pe Tontola masuk mami lah manglo siya nung tapuli kupagiluhan pe kare namin ang pulo namin no manang marete banding berbuluan targa dapi mulai sudah na ito lang alin na pasti bigyan namin jo tabigi jo suara ninyo borumo parumen nami do beremo bulate baik kamu mah acara mo jadi mulai tema pajolo masaudi parumen do anak jalo hamu ma ahan na nagsitiyo na muna Iya. Dia muna akan na kosong asal kamu lihat tikar di halaman ni Jesus tono. Karena Haison mas mangano na mahika. Oke. Akan na kosong. Akan
batu bara nak kani-kani ko ari hula-hula. Dumumi batu nak Panjaitan. Asal jauh kita telepon para kota. Urusan siamu. Iya, lanjut.
Pahiru-piru kau anakku. Jadi, boleh tema di Tuhatta, boleh tema nang dihita sa nadumuli di kamu, hula-hula nami, sa luhung na sa tijang satu doro. Isyarat kapabinan mo na dinang parente, lima dibigyan mo na, suara ni bere mo na daw, boro mo na karasa nami, plasma, kawata disi, ang kiyang matututik kinamangihod, di daw Tuhatta di amo halipason, do sikat ni nang pinasaan mo na, marhite ang kapabayan ng sinamag. Totong ma Tuhatta na madungan namo. Sino po di mamang karajanan? Mula tema di hamu amang burung nami. Matulas rohan namin mapigi suara ni bere namin ang burung namin di bawah sakit yon. Alani tujuan pe nabuhi tapat pahami sa burung na makalas suara ni bere namin di bawah sakit yon. Andi ya matuhata betul. Nagabi masuk di hamu na sa burung na. Asa dohon namin matong. Song nakon yung pasa. Tititi matok si gumpa. Hulong watong mais di rumah. Buk song ni pinaw pasa kami. Dalam namin makalas suara ni bere namin. Tuhatta matong mangkohi baju-baju. Matutu. Song ni madohon namin tu hamu. Boleh tema katulang asa totong hata di dua-dua do nami asa bagat marmarhalto doro dengan borobea. Oras ma bere muna dong boro muna na wancalo tuipas na mga nakaya. Matutu. Matutu. Opek katulang ba asa may masisitiyo na isa din na halo. Asa igoraso. Jadi pasata mima tu parhoras. Tu natutuan di hutan asa marsipangarok kita karaja mo. Don, dia natutuan di hutan. Oke. Oke, alam umat kina sa kina itu